I tū tētahi o ngā whāia keke o ngā māhanga kāhui o Chris Rawako Crew ki mua i te kōti whakamātau tū pāpaku i te rānei. He ai kia mona kāhui te tuahine o Chris kāhui, he pāpā hari koa tōna tū ngāne, kāre hoki a ia I mōhio I te tū kinotia ana mahanga. Kaia Irena Smith tēnei pūrongo. I remember laying him... He tangi hotu nei nā mauna kāhui e kōrero ana mo te pō I kati te hao tōna I rāmutu a Crew. Stroking down his arm. Stroking the baby's arm. Yeah. And then he was going to put his mouth over my nephew. Kei te kōrero ia mo tōna tūngane a Chris kāhui, nāna te mahi whakaora I tana tama. I au kati hea te hunga pāpā ho te whakātu atu I te kanohi o mauna, he awangawanga nōna kei pā tōna tamaiti I te mahi whakaweti. Why did you run out of the room? I was scared. Scared? What were you scared of? That my nephew had stopped breathing and stuff. Ia te kōtiranga hau e whakatata atu ana ki tōna mutunga, kei te haere tonu ngā whakahe me te pukuriri ki te tā I ngā kōrero a te whaia o ngā māhanga nei a Maxina King, ki tētahi puka ka whakarewa hia whai muri I te mutunga o te whakawā. I tēnei wā kei te piki haere ke ngā whakahe I runga I a Facebook, aha kua ngā kōrero kei roto I te puka, kei te mōhio a mauna kāhui, ka hore ana I rāmutu I te pai, engari ka hore he mōhiotanga nā wai I tūkino ana I rāmutu. You've heard about this wall of silence. Yes. Were you part of the wall of silence? No. Ka haere tonu I te kōti tai atu ki te mutunga o te wiki, Irena Smith, Te Karere.